kuria kundu gwitwo Cabernet Gardens ne kuria mwandikitwo wa mohoro Haruni Njoroge akoretwo ari kuma orucini kiroko kinene muno akoretwo mwena ucio reke tunyitanire nake kwa kahinda gaka tuigue ni atia kurathie na mbere kuria atongoria matiganite marathie na mbere na gwikinyia. Thank you muno Michael Njenga. Reke tuigue ndumiriri kuma gwe uria wari senator Mutahika Gwe. Lo misim turi kukurehera birabi citu kuri family ya late president na turamuririkana ari mundu umwe waigire Kenya hamwe na kunyitithania andu na miaka iria ari kuo ni kwari na thayo icio no gutungiendo thina mbere. Thank you muno. Ucio ni CS uria wiriga kwamburwo ni President Uhuru Kenyatta. CS Mutahika Gwe akiririria maundu maria angiririkana megie President Daniel Arap Moi uria urikitie kuhuruka. Njenga na waihura ni ati mihango ino yothe urona haha guku ni mucii gwa President Moi Cabernet Gardens mwena uyu wa Kibra hakuhi na barabara ya Ngong Road nikuo atongoria marathie na mbere na gwikinyia mathai-ini maya makiria atongoria agikiro kia magavana magikinyia guku nigetha gugithie na mbere kumiriria family ya President Moi na gukinyiria riu aria mahotete kana aria magavana aria tukoretwo tukiona magikinyia guku ni hamwe nao governor wa county ya Nyeri Mutahi Kahiga, governor wa county ya Murang'a Mwangi wa Iria, governor Hospital Jamong ucio wa Busia, governor Jackson Mandago wa Korea Western Gishuja, governor Stephen Sang wa Korea Nadi, governor Ali Roba wa Mandera, hamwe na magavana agi matiganite matanyitwo gukinya guku mathai-ini maya mathainya nigetha mathie na mbere na kumiriria family ya President Moi na to magavana tu maragikinya ni amuto cio wake ona ni CS kana minister Mutahika Gwe uria ugitanyitwo matuko-ini meguka kana thiini wa ciumia ciguka bunge yacokereria ni agwikorwo agithurimwo thutha wa kwamurwo ni President Uhuru Kenyatta gutuika minister na kuri ona atongoria angi maragikinyia ta bunge na Njenga ni mihango iria urakiona irathie na mbere guku mucii Cabernet Gardens. Ririkana muthenya wa ira kuri na atongoria angi marekinyirie guku na riu tiga guku gutiri kundu kungi kwina mihango ingi ni amu riu tukoretwo tugieterera hihi uge wa thirikari ni amu family ya President Moi ni rarikirie kuga ati kuma riu mihango ino igukorwo igitwarithio na mbere ni thirikari no ni hakiri na atongoria angi kana unyitaniri uyu gukorwo ho gatagati ka family na thirikari no riu atongoria maroka riu guku mucii guku Cabernet Gardens nigetha mahote kumiriria family no ni amu riu guku no kwa mangiona kahinda kamweke kau ga kwaraniria na family tondu riu mihango ino riu ya thirikari na makiria kibiraru matingikorwo na itemi o riothe megukorwo nario thiini wa mehariria macio tiga guka hihi guku na muthenya wa ira hwaini munini wa President onake William Ruto nake ni arekinyiria guku na hau mbere ni turakionete munene wa ruhonge rwa biraru niwe witagwo Major Retired Samson Mwadhethe nake ni arekinyite guku mari na minister wa ugitiri Fred Matiang'i na umuthi mihango ino no iragithie na mbere na gutuika umuthi ni urakiona gukire na uingi wa ngari na atongoria ni aingi gukira muthenya wa ira na hihi ni undu tugikorwo tugithie na mbere na kurumanirira naguo nigetha gugikinyiria mathaa mangi tuhote kumenyithia mwiroreri wa Inoro TV maundu uria megukorwo magithie na mbere na kuhanika guku. Oho no tuonete taru uyu uraigira haha bica-ini yaku ni governor wa county ya Kilifi ya Mason Kingi niwe uraigira guku reke atwaririe. Well, I think if there's a president I've known for long, it's President Moi. You know, for 24 years we knew no one other than Moi as the president. So he's shaped the destiny of this country. He's shaped the lives of many people, especially those. Absolutely. You know, the way he used to go about his politics is extremely unique. And I think he's a man who
this country will remember for quite some time. Yeah. And today you're seeing almost all the governors trooping in. Yes. Of course, when a leader of the stature of Mzee Moi falls, I think it's only important that we come and pay our last respect to a fallen hero, and that's exactly what we're doing as leaders. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Ucio ni governor wa Kilifi Amason Kingi agigitariria uria araririkana President Moi na gukira andu ati gukiririkana ugi uria ukoretwo kuatwa President Moi niwe mutaramu wa kana ni professor wa maundu ma kiuteti kuringana na uteti uria huraga hindi ya miakeo yake hindi ya utongoria ndo akiuga ona guikorwo ni arakoretwo auma wathani-ini kwa ihinda kiriho President Moi ni mundu tangiriganira thiini wa history ya bururi wa Kenya na uguo nikio magavana mokite guku kumuririkana na kumiriria family yake nigetha gutigirira ati bururi ukiri hamwe ihinda riri ria gucakaya gikuo gia President Moi na nitugukorwo tugithie na mbere na gukurehera ripoti uria maundu megukorwo makihanika guku Cabinet Gardens atongoria makiria magavana magiuka kumiriria family no ya President Moi ni gutariria ati magavana kihiri ni mekinyitie guku hamwe na atongoria angi abunge ni tuonete mubunge wa Soi gicigo kia ubunge gia Soi etagwo Caleb Kositani hamwe na atongoria angi mekinyitie guku nao gwicakaya na family ya President Moi hamwe nao kinya uria wari mwandiki kana murugamiriri wa ruhonge rwa ukinyaniria rwa President Moi etagwo Linjiro na kuma guku Cabinet Gardens riu tugutware tuhumuke hanini nigetha tucokererie na Michael na Nderitu hajui fimbo ya nyayo fimbo ya nyayo ya tu